Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 13, versikulo 7. Adda dagiti agim babaknang, ngam awananda, adamat dagiti agim papanglaw, ngam ado ti sanikwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Socialite at talaga day ta Juliet anya. Nginginaan man ng jibag na. Sakmamano nga ta jibag na. Saan mon adamagin pa'y Minerva? Sigurado ang nginginaan day chay. Mabain akong amang iparang itiday tibag ko. Nalakang amin. So what? Napimpintas tamat ng iso. Shh! Di mo piksaan. Mangag na ka. Ala, timalaw girl. Nangagnan sangag pa iso. Minerva, nakaawit ka matgaya man. Binilin ko dyan driver amang sukon ken ka iti pagpapaayam. Anya kayo matanda di. Pagbalinan nakmat nga ubing. Kayat ko ti agawid nga commute. Ngam ti pasukon nak. Kasta ka di. Ah. Sa dino ti papanag. Iti silad ko, daddy. Kayat kong tagina na. Madama pa'y lang ti panangisaga na dagiti maid iti pangrabyan tayo. Nanganakon. Anya, sa dino tinanganam. Iti turo-turo apang panganan mi kadagiti gagayam ko. Anya, Iso ada kayo langan kada mami kan dagiti maid ti mangan. Ay na girl, busy ka man hindi ka computer mo. Nagadumot nga minti ipaspasambot ni sir. Ay, pinggayam. Nadamag mo ka din tagwarwaras at chismis dito opisina. Ay na, dinakman umay chismisan. Tasaan ko pa'y analpas dagiti trabaho. Nagpatamit tak ni Juliet. Anya? Isumatlagayam nga awanan ti bilbil na. Imbagman ta na iturad na tinagpa-opera? Tapno sumek sila, Kat no nagpatangos pa'y gayam iti agkong, saan ang natural di agong na. Oh? Ipakita kan ka di sigod a picture na. Darasam nga rod, amangan no makita na ta ni sir. Oh, dayta. Ni Juliet Dayta? Waran, kita umat at inagdumaan da idi. Talaga adakkel ti diferensya ti after and before anya. Super rich siguro dayta a babae anya. Ay naharabiin Minerva. Agarbis pa'y ket din. Diyak kaya tagtang kasuan niya. Iso timang dadaal iti beauty. Awan mo ti jeep. Anya nga iti pagluganan ta. Magmagnatang agawid. Ay nakahils ha. Nagko na ngamin kan ka nga ag-heels ka? Ay basta, diyak kaya ti magmagna. Sige, mabit lang ha. Sino ti awagam? Ni daddy. Agpasukon talaangan. Adda ko tseyo? Shh! Agulimak ka. Daddy! Sukunan da kami laangan. When dad? Bye! Aguray ka man, Minerva. Addan sa isek sekretong kanya ka. Ha? Anya ko ma? Adda gayam logan nyo. Kan daddy pa'y ti awag mo. Kunak no tatang laang. Wow! Dahito ti balayo, Minerva. When, friend? Ay na, nagdakkel matan. Ay na, super rich kayo matgayam. Minerva ha. Sinbang pud kayo matgaya man? When daddy? Ay, when gayam. Ni Jane. Gayam kan katrabahwak. Hello, Daddy. Ala, umay kayong tamangan tayon. Ito'y pa nakasagana ti taraon. Ay no, sobra ka matsika.
Apay manan. Kunam akal kalapaw lang ti balayo. Palasyo matgayam. May isa ka retired military officer. Ah, Ti mami ni Minerva, may isa doktor. ay, kastagayam, sir. Agmay may salang ni Minerva nga anak ni. Ah, day tati ko na ngam di na imbagbaga abak ng kayugayam, sir. Amo matanday tanga anak ko. Very low profile. Wen nga rod, sir. Nakasimsimple ni Minerva. Jak impagarup akas to'y tibiyag na. Juliet, kumusta ka? Si kamot gayam, Minerva. Nakita ka ngamin nga agmay-may sa diti opisina. Iso nga inasitgan ka. Naka-lunch break aminan. Umay kan Saan na ka mabisin? Umay kakit din. Narigat ti agtrabaho nga awan karga ti tiyan na. Amang ano agsakit ka? No kayat mo, igatangan ka laangan iti kanam dita kantin. Ay, saan? Ada kwartak nga igatang ko. Sige laang. Mapan kan dita kantin. Sa anak pa'y amabisin. Okay. Sige nga Rod, Juliet. Ay na, agyaman ak tay may ka. Si ka talaga ti rescuer ko. Anya rescuer. Ay awan ngamin ti kwartak ita. Bayadan pa'y man laang day ti inorder ko. Sige, siyak ti mang bayad. Apay nagbayag ka nga imay. Itay ka pa'y ngururayan. Kinasaritak ngamin ni Juliet. Agmay maysa. Kaslada parikot na. Ay, talagang adda. Problemado na siya talaga. Anya? Hindi ka munupod nung agsakit ni mother dear na. Anya? Ang di ka madanagan. Taado ti kwarta agastusan da. Di oray pa'y ijay kanginaan nga ospital ti pangipananda kan kuana. When matkit di Iso mati ko nada. Jak amu ano pud no. Anya nga tano, bisitaan tayo. Bisitaan? Jak tupay amu ti balay da. Agdamag tayo Masapul at tulungan tayo ni Juliet. Ay na, di nakasapulan ti tulong mo ta socialite day jay. Ado ti kwarta na. Juliet, anak ko. Saan ba asimangkot ni Juliet, nanang? Hanggang marabiin. Apay nga awampay nga si Aden. Napan man siguro nakisosyal kada iti gagayem na apada na apasosyal Ay, at ang nag-atang nangagas ko. Ada siguro Ada matsweldo na. Ay, naut-ut, ti pagbagik. Ay, anay ko. Surutat ko Gamjak mo't amo sa dino tinapanan na. Ay, Nakasosyal tumot ngamin dayjay nga anak nyo. Nakaturugan ni Nanang. Wen, inururay na ka. Nakaturog asaan anangan. Apay, adi mo pala pinakan, Manong. Anya kumangay ti ipakan ko. Ultimo agas na kat naibos. Nalipatak tigim matang. Nalipatan. Taat ado ti panawon nga ipapaay mo kada iti gagayem mo. Agsaksakit lang arudan ti inata. Kasta pa'y lang mati araramidan. Kundi porma ka. Tal nakaman mo't dita. Kunamutlan asino ka abak nang. Agmay samanan ni Juliet ijay When nga Rod, kaasimot. Amangan mat no awan igatang na iti kanan na. Imposible mo't nga awan. Nakita ti in post na iti Facebook na nagpatpat nagdaan nagparty kadag iti gagayam na. Ay wen, nakitak mat. Nag-like at tupay. Ang saan ako na nag-comment? Apay nga asaan? Anya nga'y kumati comment ko. Sa anak mat as socialite akas kan kuanan niya. Jane, nupod no ama sakit ti inana. Bisitaan ta ijabalayda. Ay na, may kaduan adaras ng bagam dayta kanya. Sigin angamin. Patgan na kon. Bisitaan ta ti inana.
Sika talaga. Diyak man amo. No sika ti agkid na. Saan ka mapagkid-kidan? Kuna ti babae ang nagdamagan ta. Adito'y kano ti balay da Juliet. Amangan mat no agululbod di nagdamagan ta. Kapitpita kan kabat-bato to'y pagnaan. Sapay kabarbaro to'y shoes ko. Iti day di abanda. What? Oh my God! Kaiskwatiran mat dita, girl. Agtal na ka. Basta dumanon ta. Ay, tiyak kayat ni angot di basura da. Ay, agsublitan. Saan? Sayang mat ti oras nga imay ta dito eh. Sure ka kadi adito iti balay da Juliet. Dayjay. Isu dayjay ti imbaga ti nagdamagan ta. Sige, umika. Dayjay oh. Mabait lang. Juliet! Juliet! Adda kami! Uy, nakita na ta. Uwin nga paiso. Angam. Apay ngay anaglamang. Ay, sana mabalin nga ilamangan na taday ta babae. Kasta unay tirigat ko ngay may dito yan niya. Ilamangan na takit din. Umay ka, surutan ta. Juliet, takon maibturan ti sakit ti ulog. Nanang, Ay, ato yung tiagas anay mo. ko. Ay, Oh. Manong! Lukataman tiri daw. Adag tuk-tuk-tuk. Uy, mabit lang. Naimbag amalam yung manong. Dito ka diti balay da Juliet. Uy. Juliet! Ada bisitam! Oh, kung nagtumatkin ka, dito ti balay da. Umunag kayo. Thank you, manong. Jane? Minerva? Juliet. Kayat da ka lang ang abisitaan. Wan. Payakas lang naklaat ka nakakita ka dagiti bisita. Ha? Ala. Agsasarita kayo, pay. Mababain na kunay kada kayo. Saan kayo arumbang nga imay dito'y balay mi at takop-takop? Apay ko maamabain ka. Masakit gayam ni nanang mo. Nabayagan. Juliet, mabalinda ka at tulungan. Doktor ti inak. Kan Adamot Foundation ti amak. Amang tulong kadagiti masakit akas ka ni nanang mo. Kasta ka di? Iso ajak may padoktor ni nanang. Tawan apulos kwartami. Apay nga min adi mo imbagbaga kada kami nga office mates mo. Nakasagana kami amang tulong kan ka. Super denial queen. No ginastos na kumadya pinagpapapintas na kininanang na nagpaagas o di imimbag kuman. Kwa. Ununaan nan tumit namin ti pagpapintas na. Hay, kundi nginginaan dagiti gamit na. Kaslamat gayang balay ti kalapati ti balay na. Ay na, saan mo nga uyawan? Takaasimot. Diyak laing pagarup akas ti panagbiag da. Hay, can't imagine her living this way, girl. Ay na, agawid tan. Di kan sumanao. Amo ka, marigriga takmet akas kini Juliet. Ang dayto yan ti kunkunada a poverty. Intakit din. Sige, mapantan. Ay, una yan, kunak no nakaadayutan, ije balay na. Sao kamot ngamin asao. Kasano ko maamakadayuta. Ay na, naglawamat ngamin dito squatter area nga ayanda. Daddy? Kita ang dito headline iti newspaper. Talaga nakaroon ti korupsyon dito Pilipinas. Dad. Adda ko makayat ko at tulungan nga office mate ko. Ano ti problema na? Masakit nga minti inana. Nabayagan akayat da paagasan. Ngam gaputawan ti kwartada. Nabaybayan. Apoy kit din nasaan.
At ni mami man nakasagana at tumulong kadag iti masakit ang marikrikat. Ay na, agyaman hak, Daddy. Awan ti parikot iti daytae ha. Tulungan tayo, dagiti awanan. Minerva, agyaman ak titulong mo kaninanang ko Awan anyaman na, Juliet. Nakasimsimple ka. Ngam si kamot gayam ti makatulong kanyak. Mababain ak unay kan ka. Si Kamat, di mon panunutan day taabanag. Ti importante, maagasan ti inam. Kan di kan agsangit. Tani, mapunas day ta make-up mo. Diyak lang amin malapdan ti riknak. Agyaman ak unay kan ka, Minerva. Nasaysaya at matlaeng no ipakitam ti pudno a kabibiyag mo, ta saan a nasaya at ti agpamarang nga addaan ngam awanan met gayam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo